سروی مجاره دکارم زیادتر بپرسم و باخون اگر میوان من آماده بیت هجای عمر اوزدمیر و که نویسکار و شروعکار سیاسی هر دم آماده بو ام دیوار بگیرن لسروان پرسا و پرسن زیادتر دیجوی بپرسن که آیا دنگن کردان براستیجی دکارن ببنه کلیلا یک آلی کرنا کرسیا دست حالات هم جبو پارلمان پرانی هم جبو یک آلی کرنا کرسیا سر و کمار جبرکو پارتین اپوزیسیون بپرانی ماسایک پیک اینا هوا دید زیادتر شش ماه نقاش کردن بینه و برده لی بفرمی هدف نکته ناوا ماسایا ششیا اپوزیسیونه لی هری داوی با آوا یک جاویان دیار بویا که هدفه ده پشتگیریا کاندید سر کماریه کمال کلشتار اغلو بکه که کاندید هف پیمانیا ملت با پست سر کماریه لما وان پرساو زیادتر جمیوان خود پرسم باورم آماده یا هجای عمر اوزدمیر نویسکار و شروعکار سیاسی هجای عمر گلک بخیرات یا کردستان 24 اره هنجی و هاد بینن که براستی یک آلی کرنا کرسیا دست حالاته دست کردان دایا ایوار باش ایوار باش دست به کداش کردستان 24 و همه تماشاوان را سلام و سپاسجین خواه پیش کشتیکم نه ایمان خان راسته سد کفتنا هلبجارتنه به دنگ کردا و هاتیه گریدان لی مخابن دنگ کرداشی نجبو خواسته که کردا سرایت هلبجارتنه دیکه بلاو کریه نه ریخستن کرد اگر در نوبت خود هفکاریه که ساز بکرانا به تبدنگی بشتر هلبجارتنه بمانا دکاربون جبو ماف آزادی کرده هنه که پنگاف به دست بخستانا هنه که دست کفتن بکرانا لی آنها دبندی هیا دناب دنگ دیرن باکوری کردستانه دا نه ده هف پیمان هنه لطیلکی یک هف پیمانیا کوماریست هیا یک یا ملت هیا لی هر دوجی جبو داخوازیین ملت کرد تو وعده کی تو اوکی پیشکش نکرنه تنی وک علی بابا جان دناب کوماریستان دا دناب اوا هف پیمانیا ملت دبجه کو بلا پرورده یا زمان کردی به فرمی وکی دینی تو سوزکی ندانه لی ده اگر دنگی کرده به هفگرتی بشتار ببیا سرکفتن عالیه که میسوگرد بو لی از ندوی باوریه دامه هی ندیاره بله اگر بوی دستو داری بیتن پرتو بلاویا دنگین کردان دناف برا هف پیمانیا کوماری و ملت و جالیه کدن هف پیمانیا سیام یا کدو آزادی و هر وها هف پیمانیا آزادی و دموکراسی کرد یا کو جالیه هدفه و که هف پیمانیا سیا تدیتن بوی رنگی کرد نکارن تشتکی به دست بخن یانجی نکارن شرط و مرجن خول سر هیچ آلیه کی فرس کن و هاد بینی از ندوی باوریه دامه جبوکو هف پیمانیا کوماریست کمالیست بله و گرانی چپکر ترک تداجی گرتنه هف پیمانیا کرداجی تی گوتن لی نه هف پیمانا جبوکو هدپه دبن باندورا کمالیست دا تبدیگره بگو اوان را اتفاق چکیلیا کمالستان را او پارتی هیجی خودی تابان سوسیولوژیک نینن yani tu bandolaman ister dengder attına. Hatta ilo bak ipotek HDP bugur çekzadiya PKK bandor da bu ser denge kurda bloka gir bu. Dema devlet tadayı halisar Bakü'nün Kürdistan'ı zede dikir denk bak kolektif lipe HDP düşün. İcar HDP jibuku khadi bername ki rastakhi nina biz ya tarafı çapkari Türk ve Kemalistan var ciddi girer. Abci takabili sosyolojiye Bakü'nün Kürdistan'ı nake.
کەواتە تو دەبێژی ئەف جارە یعنی هەر سێ هەفپەیمانیان دڕۆژەوێدا نکارن دەنگên کوردان وەکە پێویست بەدەست بخن bi taybetî di navwan da hedefê ji ber ku xwedan stratîjiyek û planekê zelal nîne derheqê mafên bingehînên Kurdan. Na İman Xan nesê hevpeyman hene. Du hevpeyman hene. Belê ez qalayê hedefê kem hêjayê Umer. Ku wan jî du hevpeymanî pêkînane wê wiha derbas bin. Naxir. Naxir li ser navê milletê Kurd xwedî statû Haqpar beşdar dibe. Merîv dikare ji bo Haqparê qala hevpeymaniya sêyemîn bike. Ji bo ku Haqpar çareserkirina pirsgirêka Kurd û Kurdistanê di bername xwe de bicî kiriye sîstema federalîzmê di bername xwe de heye ev sîstem ji aliyê makezagona Tirkiye ve hatiye pejirandin hatiye pesendkirin. Na ew bereyî ku Haqparê berhev kiriye mesela Partiya Komünist, Partiya Sosyalist, Partiya Keskan li Bakurê Kurdistanê ti giraniya xwe tune navê xwe heye. Wek jêra dibêjin na bi şêwirmendî hatine damezrandin. Belê belê. Tu dibêjî xwe ne hevpeymanin bi navê hevpeymana bi xwe yani bi şêwirmendî hatine damezrandin û çi bandora xwe jî nîne ji xeynî vê ev na xwişka min na HDP mecî HDP baş dizane ku ev partiyana nexwedî giraniya kin. Gelo ji bo çi navê hevpeymaniyê datîne? Ji bo du sedema ye. Sedema yek PKK û HDP prestîj wenda kirin. Di van salê dawîn da ji Kurd û Kurdistanê tiye dûr ketin gotin em partiyekî Tirkiye ne. Serokê HDP dibêjin em ne Partiya Kurd û Kurdistanê lê dibe em ji Partiyê Kurd deng distînin. Pêra hevpeymanî dikin. Ji bo du tiştane yek rewayetî bi dest bixîne yani ji bo ser doza Kurd rewayetî bi dest bixîne ya duyemîn li Bakurê Kurdistanê di zemînê legal da ji Partiyekî Kurdistanê re cî nehêle bloke bike. Ji bo van her du tişta navê hevpeymaniye navê îtifaqê bikartîne. Baş tu dibêjî ev jî bi serê xwe lîstikeke bi mafên Kurdan bi dengên Kurdan hêjayê Umer Ozdemîr. Gelek spas bu hêjayê Umer Ozdemîr. Nivîskar û şirûvekarê siyasî te her hebî ji ber kurtasiya demê nikarim zêdetir gotinê we bigirim. Lêborîna xwe dixwazim êvar baş.